Department Arts and Culture iyasupporta kakhulu traditional music. Kulonyaka odlulile senze sisupporte i-function base Alexander Township la beba celebrate khona i-100 years ye-Alexander Township ihlanganani festival la nakhona umculo wesiZulu, Xitsonga, Sesotho njalo njalo. Sibona kakhulu ukuthi uma sisupporta umculo wesintu sizabeke senza ukuthi abantu baseMzantsi Afrika bakhulise izinga le-heritage yase South Africa. Into esisekela kakhulu leyo. Kulonyaka sizoqhubeka siloko sisupporta amanye ama-festival ana umculo wesintu. Traditional Music Festival ibitira hlanganani indlela yahlanganisa ti-artists na ti-different cultures timoka ti-different tradition to come and celebrate diversity ya tradition ya hina la South Africa as a whole, including the countries tin'wana ti nga kona ti nga seketela ku fana na vo Zimbabwe, va Mozambique. Tanihi leswi hi nga swi planisa hi swona, our vision i ku va ku every province yi va yi rhurhela hlanganani traditional music festival. Hi le ndleleni ya ku swi achieve hi le ku vulavuleni na ti-province tin'wana, ti-province to fana na vo Limpopo, ti-province to fana na Mpumalanga, hi busy le ku vulavuleni na vona ku va va rhurhela ntlangu lowu wa hlanganani traditional music festival. Reason or xivangelo xa ku hi sungula hlanganani traditional music festival i ku hi va hi honora culture ya hina, hi hlonipha ndhavuko wa hina tanihi Matsonga, tanihi Mazulu, tanihi Matswana. Like loko hi hlangene we make hlanganani traditional music festival. Tanihi leswi mi swi tivaka ku la Afrika-Dzonga we got almost 11 languages, and swa ni embarrassa mina tanihi Mutsonga loko ni famba ni twa munhu un'wana ku ri khati Mazulu ma cina njhani. So in that way we tried ku ri hi va hi hlanganisa tindhavuko hinkwato ti va tona leti nga ta kombeta vanhu in real ku ri okay, when we say lexi i Xizulu hi vula yini, when we say this is a Shangani tradition hi vula yini. Dinokta zikuru mama we, dinokta zikuru baba we.